Khalada minam mikhavai ana khamasai li mashitsang arono. Kaja khamasai go hoji awi saman ngasara. Job kabi gisang trada phanga. Duiza tumrada akha. Remakeup da ajui kamdaya baubing. Nagana independence kala sovereignty ningajang ngavaw kahai zimiksho paning ngarok haira. Ukro district shong GBRN WDR na thanda Naga National Plebiscite Day mayon haira. Indo Myanmar leiret ngavai kapinli makhamaya jiteida Mizoram shong mi ting na protest rally zataira. Leikyang Thor, achi the Tangkhul Express wibaw enji Shankhui in a bami dele, bawbing may sai na nganang rumsa. Naga na India wi azingli mabamara, independence kala sovereignty ningajang. Nada, naga naubing na koka sada, ngawaw kahai majut, Naga National Plebiscite Day abam ngadaday dali mayon naira. May 16, 1951 li shoy sa kahai jili, nganing didda, Naga naubingwi, ningajang, rarik eina, pongkami zimiksho, karam, tarik tarada turugtang, Naga abam ngadaday dali, Naga National Plebiscite Day kamayon, angaran angage kwika hira. Ukro lila, Tangkhul region compoundly 73rd Naga Plebiscite Day mayonda angaran angaye jili Tangkhul Naga Longwe former president Ardex Shimre kala human rights activist ngajon mi jamre na madui miya gazip jili DKS DSL DNL kala CSO sping wazang roka former DNL president Ardex Shimre na kamatui kahang ogutui wi rai rai kreli Allied Force azingli France li Labor Corp khawali naga naw thingkhani guthumba zang rokda nagawi khokha gasaji jili hapokka gazip jili 16 May 1951 plebiscite day kamayonwi seha gasa atam lokishoka gazip jili CAO W sayai na ningashi tui mi WDR secretary Cyrus Kongharnala kasatsanga Tino Seli M. Kiho President, General Retired, Naga National Council nala, Naga National Plebiscite Day Wichanbao Mishogda, NNC hi, Saikorui ngasayoji. Naga Underground Factions Maguda Matika dele, Ka, NNC na factions between Mangazek Marakaja, NNC hi faction maning mana, NNC hi va Naga Naubingwi, political institution na da hanga. Ayaga pranaw zangda, naga saikoru NNC member na da kuira, gaji hangda, gasa kahang saikoru, naga saikoru wuivang na da, kiho na hangjipuna. Dongmed Wang now His Excellency, Vice Chairman NSCN nala, naga plebiscite kamayon wi chanbao mishogda, itum nagana, India darkar masamana, gala, maningjang mana, gala, ajin nagaland koka gasa, ogatwili jitaidale. Itung mi miyurna ningajang, ningkane na sovereign national state sada, zat kawahi na da, NNC gatana, AZ Fizona, National Plebiscite Day maramli hanga hai paning ungasaka. Indo Myanmar leiret ngawai pinra da khalei makhamaya ngawali shita Mizoram shong Zo Reunification Organization, Zoro na thanda, mi ting na rally zataira. Central Shokar na duidak dagahai, India-Myanmar border fencing saragaji, kala Free Movement Regime, FMR maling saki gaji li makhamaya jiteida, yari na Sokhodar gala Bapai ku Champai district li release zada. Rally jili kongnai Myanmar wi mila charukhiya da hanga. Shorkar wi paikarji, zo naubing li ngazan may kangasak na da, zo reunification organization na, Rally ji Myanmar border pamli gazat gasana. Zoro General Secretary R. Ramdin Liana Rentley na BDI li kahang, Bapai shong mi ting na rally jili charukhi, kala Zokhautar rally li mi ting shini gayaji. Myanmar wi eina la mi shasha na rally jili charukhi da hanga. Atumi rally ji jingri eina zada law and order issue mashok manaji. Manipur wi sakla kahai
Polo Bonis Mashiman Ngasa Khawai, Pekar Kwida State Shokarna, Pony Conservation Wuivang, Lam Acres Tumra Alot Sahira. Shiman Nanai Gahai, Sikui Gadeona Yuri Kavang Kui Kavai Wuivang, State Shokarna, Lam Philpat Imphal West District Shong, Say Hompung Lam Acres Tumra Gada Jikat Shokai Reji. Chief Minister N. Biren Singh na Twitter post li kahang Manipuri Boni Gaikhui Khavai government na lam 30 acres mihaira. Said we Torbinjan Kala Ngashan Li Kangasun Boni hi Khavang Khui Khavai said na Pikar nga the day the Kui delay. Ogatuili Arihon we Bolo Kwira Kamili Kamadaya Sa Yur hi we kan Kanapa Ningda Manipuri Boni Mashiman Ngasa Kavai Kasali Yari we Gadom Kami Darkar Sayada CM na Kasat Sanga. Manipuri Boni Kavangkui Ot Ngarut Kwika Kami Wuivang Manipur Horse Riding and Bolo Association Li CM Biren na Maya Khangai Pungshoka. Manipur with 28 livestock census atishurda Manipur li bonis thinka hangshada jiko mang leidale. Manipur Shorkar na boni si 2013 gum endangered species sada ngawao kahaina. Taubal district li mi kap kathat ning khamong akhali dukhiyaira. Yauthang Lilong nungay makha jongtham konali zingum hang phangada khani miar naw akhali naw may eina kap thathawa. Ochochiwi accusely, police na duki haira kala yom kathat chili shikachin naume double-barreled gun krimi hairaji. Mawansa kahayaji Muhammad Nazir Hussein Hoya. Ochochi yautang ngazin bungshini shikhali shokta naume tiraji awi augli kapsuyaji. Ali Nur Hospital Lilong likwivak waisaya. Ka arishang mawashungrang laka country road hawaji. Police na dukhi kahayaji zingum tumrada jishad Muhammad Zabir Hoda abam jiwi mi babamna. Mi baji ning gazat gazaya kala kongnai nawi shimli naumay kakapla shokaira da hanga. Ochot jiwi case tasangaira. Katingun autopsy wuivang Janims Mortuary Imphal Isli Kwiva Hawa. Board of Secondary Education Manipur, Bosem hi corruption bam ngasahaira Democratic Students Alliance of Manipur, Desam na sakla kahai kapen leira. Desam we atishurda, Bosem we recruitment li makamashung leidale, kala staff quickasang we kashokazang, matada majitatura. Long jina gahang tha shok the khalei Education Minister kala officials kahak bingla teilaga kasaina ka bam kahaina da atumla corruption jili zangau ka gachi kang han sahaira. Bosem hi gadam gashiwi regulatory body mathala business entity thada otsada lei gajila tisam na hangsanga. Rod Kamracho Kahai Bamwi Nationally, Yangmichingda de Bosem no organizations bingli, Ngaran Kami Apora Bing, Yor Kavai Maning Mana, not for sale the Ngararik Matami to the Jiwi Eina, Gajigatana Lupas Hagzala Shok Bayada, Tisam na Hanga. Apora Nam Gashokwi paper, Ana quality Mamatamana, Gala. Apora nam kashok chiwi kandrexla, ijja shili maning akha, makamashung ara eina midaleida, desam na penaira. Manipur Shokarwi Education Department na maramhi, saglagay na yangsang mida, action kwikawai desam na ngakawaira. Manipur li shokda khalei duishot maram hili, Sender Shokarwi ningrin kila khalada, Coordination Committee on Manipur Integrity, Kokomi na kanghan saira. Union Home Minister Amei Chahawi Janhan Di Yanglaga, Central Shorkarna, Manipur Dishotili, Sagda Mokukui Jiteya the Kokomi na Hanga. Amei Chahana, Dishoti Gugina Gasa terrorism na Machila, ethnic maram na the Hanga Haili, Kokomi na Makamaya Pongshokta, Hiaka Sagda Khalei Angreti, Shahana acknowledge Makasa, Kokomi na Penaira.
Kachang hiwi direct jiko thang economic times li shahana kahang Manipur li shokta khalei hi terrorism wi ochot maning mana group khani wi alung li phap mata khang rok ning macha khang rok wi kashok na da kahang le da chili kokomi nang han ga sana Center Sarkar na responsibility la mukhima accountability la majithei thurada kokomi na hangaira Manipur region now being we pakavai saran Sarkar na tetheilak mikhavai sasabaya kala china du shotji zakshimai ngasa kahai ngasa baya da kokomi na ninga krik pangshokaira Kokomi na Assam Rifles lila mijang gazang panda Manipur we du shot li zakshimai kangasak panaira Sender Kala State Hiwi Intelligence Unit Ping na Shokta Khalei Ochot Hiwi Kamashung Report Sender Li Makami wuivang rashungda Jingri Kahai Mukhi Karaga Maning Akha Kamashunga Report Milala Sender We Mina Sakta Mokukui Kala Gajihi Yari Li Ning Kari Ngasaka da Kokomi na Pongshoka Indo-Myanmar Leiret Abamli, Kuki militants eina BLA khangakapli, Kuki akha tisangaira. Imphal Times Wibao Thaka, Kabo Valley eina Kamchong District Matak Border Ngalemli, GNAB eina BLA khangakapna, Kala Jili Kuki militant akha tisangahaina. Ochoji, Ayang Achor Bung Panga Shikali Gashokna. Imphal Times na kahang GNAB eina BDF ngakap khongrok zimik show katum madithang kahai rasai kala jiwithili Indian Security Forces para commandos sangda International Border number 90 eina 91 apamli deploy sahaira GNAB hi Kuki National Organizations GNO wi military wing akhanaji Manipur li GNA da zat kala Myanmar shong GNAB da gzat naji. Indian country the khangryo ngachai li mingyao mai thui gachi Sunil Shetty na International Football mangryo li mara da jishadaira. Rakhara India wi FIFA World Cup qualifier wi thili Sunil Shetty na International Football wi na retire sahaura. FIFA World Cup qualifier ji Makhe Tarik Thuruk Thang, India aina Kuwait ngatakida leya. Indian National Football Team Captain Jina, retirement pauji awi social media platforms li pong miya. Singum Tumrada Jiko Kakahai, Shetty wi International Country Te Shongza, 2005, Kum Makhe, Tarik Thrada Khani Thang, Pakistan li Ngaryoda awi International Goal, Kare Gazang Sampanga. Kanji te lui ramli, Pekar Mathalak ina Kwira Kahai, Shetty na record Shankhui era. Oguti we kanji te Kangaryo now, active players na Chaili, international goals yung may tui gaji kakutumali zanga. Shetty na 150 matches li, 94 strikes sampangda. Portuguese legend Cristiano Ronaldo kala, Argentine superstar Lionel Messi kala, Jiwitijang li India wi Sunil Shetty gazang naji. Rakhara Kachang FIFA World Cup qualifiers li Indian team na Group A li zangda, Qatar wi thili kakhani li zangdale, Kuwait na kamadi li zanga. Ladlida achiwi kamdaya baubing. Nagana independence kala sovereignty ningajang ngavaw kahai zimik show paning ngarok haira. Ukhrul District Shong, GBRN, WDR na thanda, Naga National Plebiscite Day mayon haira. Indo-Myanmar Leiret ngavay kapin li, maghamaya jitheda, Mizoram Shong mi ting na protest rally zataira. Achiwi bao hili ngajangaira, bao nganada klay Nathum saikorali, ringapagala kamahaya, zimik show nga sa serano.